Sanibonani. We baba, we bhuti, we mfowethu. Uyabona umuntu wakho mayeseqomile. Umkakho mayeseqomile noma igirlfriend yakho mayeseqomile. Noma umkakho mayesethandana nomunye umuntu wesimame. Nazi impawu. Okokuqala uzombona ngokuthi akasafuna umthinte ngendlela ojwayele ukuthi umthinte ngayo. Okwesibili mawumfonela usehlale nama-excuse akasatholakala efonini. Noma manga adejwayele ukukufonela akasakufoneli. Uselinda ukuthi kuze kufone yena. Ubokwazi ukuthi usekhona ke osekuuye lo osevale ispace sakho. Ubokwazi lapho ke. Okwesibili umngakho noma intombi yakho uma ngabe isiqomile ugxeka yonke into oyenzayo uzombona lapho yonke into oyenzayo uthenga ibhlukwe uzokutshela ukuthi ubungasekho kodwa omunye umbala njengoba uthenga ibhlukwe elimaroon nje ubungasekho umbala omnyama noma navy blue seqomileke loyo uthenga iTV endlini akubuza ukuthi njengoba uthenga i43 cm ibingekho yini 52 aka appreciate akabongi useqomileke loyo. Uthenge ikepisi akutshele ngombala wekepisi noma akutshele ngebrand ukuthi hayi bengasekho yini le Cadus noma le Goose noma elanlani useqomileke loyo. Ugxeka yonke into oyenzayo. Uthenga imoto akutshela ukuthi ubungasekho yini omunye umbala. Kodwa le moto yakhe ithando uwe lo mbala lo maroon noma lo mbala lo tinted brown lo mbala lo brown lo navy blue uthando uwe kodwa nje umasihlalisane wakho noma osobudlalweni naye noma umkakho uzogxeka left right and center. Umthengele iKFC leyo wazi ukuthi uyayithanda akubuza ukuthi yini eNando's bisiphelile yini Nando's yini ungangiphathelanga eNando's umphathele iNando's ngelinye ilanga athi yini ungangiphathelanga isteak sasespare umphathele ispare ngelinye ilanga akutshele ngowimpi ugxeka yonke into oyenzayo. Ufike endlini uthi umshange surprise uthi uyamklinela endlini akutshele the way urobhe ngakhona ini the way ungagezanga izitsha the way ungagezanga amabhodwe uthi uyandlula embhedeni acriticize akutshele ukuthi undlula udodi ini useqomileke loyo. Ungathi ka ngixwayisanga ungathi angitshelanga sharp ngiyabonga.